Ginong ilam ke Ribhoy Youth Federation RBYF Umden Circle haga jing jurip jengki ka jaga sumar patla ka PHC ha Umden haka kat sau terik unai lor ar hajar ar pusau kiladap da kejing sokendet bagi jing sokia halor kejing pendan kam gibor kene ka jaga sumar ya ka kamera pentia action rang ne ka mail ward kum ka jaga pentia sumar pang ya kilong keme badwat ya ki kilong kena. Ya kini kejeng dekok terekam jangan dengan PHC kini ngilam ke RBYF dan Circle kilalap kejeng let jurip ya kini tenat jong ka kot kakya harian bagaseng kalau opdiang ya kejeng uat ngi pat ba kibabuan kiblalet benwar kejeng sumar ha kini ke PHC habagaran ni kelap patai kubor uba founders presiden ke RBYF dan Circle ulepan pau kejeng sokya halor kini kejeng peti alang ya kinong pang ha kejong kamera ha kabana kalian keseng kalau kerpat di bor beri kemi bagi nom klelang di nongpang ha kejok ke kamera. Shosho uliya tu bagani kejing net jurep kedai ru ban pensengo hagi doktor in charge ya kejing tuna kene kejak ajing sumar na duk kejing bomdan kejak kalet bar pat ba kabalawan ra ajing ya shibon ki pat ba berkumjo kejing bam trekam ha ka kali kit nongpang 108 ha kapor pagi pat ba ki don kam ban penkit ki nongpang. Nalor kini gimat keseng kalau yo ru ban bu kejing tho ha ka ba ki lepen pau ya shibon kejing e ki bakum ki pat ba ki mat ha ba ki wan ban pha sumar ha kene PHC bat kila dawaru ni kibor ke bedekmi bigi pencim kia mardor kini kijing kenang bakan ombo ipat ba ha kijing jenjar nilai ya keren bat ya kini kijing jong kene ke hospital kaban kong bagi bu ke poin kalong na benta ban don adu benta kumba pi ba omdon ka public toilet ka babiang hangne na benta ki ba jong kene ka dong kathan umden jongi baro hi kawe banwan sim dawai hangne hapo dan PHC omdon ka public toilet ka babiang Andre ngila keliru na doktor iong ba hoy kadi sisa kata ba omdon hadu menta ka public toilet na benta ba bawan sim dawai man kasni te ka bujing ya ki hai subu la da giyo ka jingpang paniar la ne kanu kanu jingpang ka bakar ki hai kin le kasim jing yang ba na kata kadaw na kaliang jungi kaseng ngi siukhia halor kane ka benta ngi buru dari jingtho ngi la airu yang si seki ban ngi budit lang ya kane kam bat ka baar ka poin galong ba ngi kerpat nakapor sa kapor ngi la yo ka complain ba kini ki doktor bat kinos kim ai ka jing sumar ka puyang na menta ki bathia pang hangne hapo hospital ade ki bawan thia hangne ade ki bawan dagwei ka jing pang la ne ki long kemi ki ba armet ngila yo komplain sibun lagi ba bat ngila wan hang negasi ngi kerpat i doktor ngila ai ro dagi jingtho kata kawai kila ai yang ngi ka asuran ba nakali yang jungki kil ai ka jing sumar ka ba biang na benta ki nongpang ki ba wan thia pang ne hapo ka PHC den bat ka poin ka balai kalong kila hi mene ba anda ngila wan nang te na po pom supply water nang te na den diwan nang te kapa mduna ya ka hapo kilometer kene ka surok bawan nang te syadu sande si kajing jot rathai jo kene ka surok ka balapalat te komno ngit expect ya ki bapang ki bestom ki wan ban sumar hakane ka hospital bila ihi ba ki babun ki nongpang ki kwa ya kajing kot kajing khia ha bagi wan nang te na po umden ha ka tu surok bawan nang te na menyurut sane sa hospital ka ba palat kilometer Henry tang katu surok kabudan huntur kila siunya banwan sene nama baga jingjot ratha jong katu ka surok ka bapalat lagi kerpat sa kibor jong kene hospital bakin siubha ban repair no mardor ya kene ka surok ban kerpat lo ya ginomik khmat gi jongi bakin penkeren lem hab ya dei bat kene ka surok namar ba kala jot ratha sa bapalat bapli ki long kemi ki ba armet sim jenjar ba ban ya nong ne surok ngila ai dak jing thok menne ngila sumit ai doktor das batkin sara ai doktor inchat kin saya keren ki ongin saya butlang ya kan ka phang de nakal yang jungi ka seng ngin yai budin na kapor sapor batsen nakal yang jungi ka seng ngin saling kenduk ya MHO jong ka distrik Ribhoy Brokaway bat ya lokal MLA jungi persiu ya kan ka jinge ba kan hospital kadon ka jingduna bat insa budin lang na kapor sapor ila mene bat i doktor dasi la plaru ba kajing cia ka wot mo ka ba sumar ya ki nongpang hapo jong kene hospital kalong hakaju ka kamera ya ki lung ki kena bat ki kilong kemi nang tagi romba
Andre ngimla mit situ nagal yang jungi keseng abang ilek ba Dr. Das ru ila pla bang ngangam tip namar ba ngala dang suan temai yang ta debat ila kular ban budin ya kene insai kren nagal yang jong Dr. Das bat Dr. in charge Dr. Coach ban I separate room Andre kalong ke ba itamula kat ke PHC kadon haba kawat kadon la kajong ki male bat female Andre ki pentia hakaju ke kamera Andre nagal yang jungi terpat siakan ka hospital ki dipet kamtam Dr. in charge bin I separate ya ki kelung ki kena bat ki romba kilung kemi ki ba kamsan ki dei ban I la kajong nagal yang jungi keseng ki terpat bat Dr. Das ila kubur ya kata bat ila airu yang ka asuran ba insai keren ya kana kaman